Napaykumikichis tukuy qankunasman pichus qhawarimushankichis, uyarimushankichis kay programa de escuela sabática. Allin kachun qankunapaj chunka suqtayuq kashan kay yachaqakuna iskay chunka abril killamanta. Titluntaq nishan Timoteo Magt'a. Kunantaq risunchis mañakuq sumaq hap'iqanapaq kay yachakunata. Orakusunchis. Unas katatay qanman hamuykuq tawan kay kutipi chaki qunqurisqa imapis q'umiykusqa tatay qan yanapanaykipaq tukuy wawasniykita pichus qhawarimushanku kay programata yanapay tatay yachaqanankupaq chantapis kallpata hap'inankupaq parlanankupaq evangeliomanta bendisi tukuy wawasniykita maypichus kashanku qanlla yachakunki tatay imachus sunqunkupi kashan ima mañakuy qan sichus munakuyki kashan yanapay tatay wawasniykita chantapis pichus kashanku unqusqa manchaywan ñak'ariywan kawsakusyanku chaykunatapis yanapay tatay pachiniyki tukuy wawasqaykimanta kaykunasta mañakuyki Jesucristo k'acha sutinpi. Amén tatay. Kunanta qhawrisunchis kay introducción. Primero de Timoteo p'anqapi tawa kashan hatun yupaynintaq y huch'uy yupaynintaq kashan chunka ishkayniyuq. Ama saqaychu waqkuna pisipaq qhawasunankupaq wayna kasqaykirayku aswanpis Diosta qhatikuqkunaq ñawpaqinkupi allinta puriy. Paykunapis qan hina puriyta munanankupaq allinta puriy. Rikhunankupaq imaynatachus parlasqaykita, imaynatachus kawsasqaykita, imaynatachus waqkunata munakusqaykita ima rikhullachunkutaq Diospi imaynatachus atinikusqaykita chanta mana imamanta k'amina kawsasqaykita ima hinata nishan. Kunan kutipiqa nuqanchis parlasunchis kay Timoteo Magt'amanta. Maypichus Pablo paypi qhawarqa sumaq Magt'a llank'ananpaq Jesucristo evangeliopi. Payqa sumaqta hap'iqarqa maypichus llank'ana tiyan Jesucristopaq parlamuna tiyan sumaqta hap'iqarqa payqa. Paytaqa mana facilta urmayta atirqankuchu astawanpis payqa kallpata mañakurqa ñawpaqman purinanpaq ñak'ariywan purikurqa paypis chantapis pay nirqa yachachiwaychis nuqa hap'iqasaq yachachiwaychis yachayta munani hinamanta nuqanchis qhawarisunchis imaynatachus kay Magt'aqa purikurqa imaynatachus Pablo yachachirqa imaynatachus kay Magt'aqa hap'ikurqa Jesucristo kawsayninpi. Amén. Orakusunchis. Kunantaq risunchis kay ñawpa tapukuy. Pitataq mañarqa Pablo rinanpaq paywan chay qhipanpaq viajinpi chantapi nishan imatataq ruwarqa manaraq lluqsishaspa kay desafioman kay tapukuyta qosunchis Pastor Corsino pay kashan haqay Santa Cruz llaqtapi chaymanta parlarimunqa. Unas hermanos hatun napaykuy kachun tukuy qankunapaq kay Santa Cruz llaqtamanta pacha maypichus ancha calurta ruan chay lugarmanta pacha tukuy quechua parlaqkunapaq. O joven sutikun Timoteo chaymanta parlarisunchis. Payqa manchay fiel karqa tata Diosman wawanmanta pacha. Abuelan maman paytaqa sumaqmanta kay ñanman churasqanku
wawitamanta pacha. Entonces payqa karqa kay Timoteoqa parlarisonchis kay primera preguntapi nin ajinata. Pitataq kay apóstol Pablo munasqa acompañananta kay obra misionerapi, chay viaje misionerope. Entonces nin kayta Pabloqa munasqa acompañananta kay joven Timoteo. Pay karqa mancha y fiel tata Diosman, firme principios nimpe, karqapis chanta sincero y chantapis karqa responsable y tukuy imapi, tukuy cargope. Entonces chayta kay apóstol Pabloqa qhawarisqa kay jovenpe, anchayraygos entonces kay apóstol Pabloqa chiqllakosqa kay juventa compañananpaq kay obra maypichos evangeliota predicamunanku kasharqa tukuy lugarespe. Kay Derbe llaqtapi, Listra llaqtapi, entonces kay nin chantapis mamanqa kasqa kay Timoteotaqa judía, pero papasunta kasqa griego. Entonces su pregunta nin kay pregunta uno penin, ¿qué hizo antes de proceder con este desafío? Entonces, imatatas konan kay apóstol Pablo ruasqa manaraq posachaspa. Nin entonces mana runa parlananpaq, mana p'enqaypi quedakunanpaq evangelio, payqa circuncidakunayki tiyan entonces nisqa kaynataqa kay joven Timoteotaqa. Chaywan q'alata pasunchis runaq simisninta, kay runaq opinionesninta, pensamientosninta, tukuy chayta tapasunchis. Entonces circuncidachikosqa kay joven Timoteoqa tukuy runasta ch'inyachimanpaq. Entonces, porque judíos kanerqanku circuncidasqa kanan tiyan kay evangelio willamuy munaspaqa. Chayta practicananchis tiyan nispa. Entonces, mana runa parlananpaq, mana problemas kananpaq aswanñanpaqman. Entonces, kay apóstol Pedro naqa, apóstol Pabloqa, kay juventaqa circuncidachisqa. Chaymanta, paykunaqa predicarqanku, nin kaypi Dios palabran, por respeto a los judíos de la religión, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir. Entonces, charayku, por respeto, judíos raico, entonces, manara, obraman yoxeshachten, circuncidagosqa kay joven Timoteo. Y chaymanta payguna yoxerqanku predicanankupak, porque manaña ni ima runasqa aterqankuñachu parlayta contrampe kay joven Timoteo manta. Porque si manachu circuncidasqa kan karachayqa, entonces atinguman parlayta karqa nispa kay jovenqa mana circuncidasqachu, mana servinchu obrapaq, inmundo nispa hawangoman karqa, piensangoman karqa. Entonces tukuy chaykunata ch'inyachin kay circuncisión. Entonces chaymanta nin paykuna predicasqanku, iglesiasqa manchayta wiñasqanku, feypi wiñasqanku, ashkhayasqanku, chantapis sapa día evangeliomanqa runasqa tantakamurqanku, yapakurqanku, ajinamanta bendición karqa tukuy iglesiaspaq, tukuy runaspaq kay predicación evangelio kay tiempopi. Entonces chay respuesta kay pregunta unoman hinaqa, joven Timoteo manta kasqa apóstol Pablo compañero ministeriope evangeliope predicanankopak. Allimpacha pastor, allinkutichishqaykimanta kay tapukuyta napaykumikichis tukuy pichus uyarimushanku, qhawarimushanku haqay Santa Cruz llaqtamanta allinkachun qankunapaq. Kunantaq risunchis kay iskay kaq tapukuyman. Ima lugaresmantaq mana yaykunkichu nirqa Espíritu Santo Pablota chanta pichus yanapaqninkutawan chanta nishan imarayku. Kunanqa kutichishunchis kay iskay kaq tapukuyta.
qhawarisunchis kay hechos anqapi chunka soqtayoq kashan hatun yupaynintaq huch'uy yupaynintaq kashan soqtamanta pusaq kama Pablowan Silaswan Timoteowan ima chay qhipata Frigianta Galacianta rishaqtinku Santo Espíritu paykunata harqarqa ama Asia suyupi Jesusmanta sumaq willayta willanankupaq paykuna Misiaman chayaspa Bitiniaman yaykuyta munashaqtinku Jesuspaq Espiritun manallataq rinankuta saqirqachu ajinamanta rirqanku Misianekta chaymantataq Troasman rirqanku hinata nishan ima lugaresmantaq mana yaykunkichu nirqa Espiritu Santo Pablota chanta pichus yanapaqninkutawan Espiritu Santoqa nirqa chay Asia suyuman mana yaykunkichu chay suyuta qan karumanta rinki mana yaykunkichu astawanpis qan nishankaypi rinki kay Europa suyuman chayman rinki evangelioqa predicakurqa parlakurqa chaypi imaynatachus Jesucristo kawsakurqa imaynatachus Jesucristo wañurqa noqanchispaq chantaqa uqtapuytaq nishan imarayku chamurqa tiempo evangeliota qonapaq waq suyuspi chayrayku Espiritu Santoqa mana dejarqachu yaykuyta Asia suyupi astawanpis parlanki haqay Europa suyupi Jesucristo kamachiqninta amén subtítulo nishan Macedoniapi kinsa tapukuy nishan hinata imatataq rikusqa sut'i mosqoyninpi apóstol Pabloqa chantaqa nishan imatataq kutichirqa kay apóstol kay tapukuyta qosunchis hermano Juan Requena pay kashan haqay Llawa llaqtapi Allin puncha entero hermanospa, que clienta jampa hermanos Richard, que estudiarixunchis, que eleccioninchis manta, javarixunchis, que anca chuspi, manichu, que chunca, sohtayo, versículota, gescom y chunca, taon lerixunchis, chay pejanis anca hinamanta, chay tutata, Pabloja, moscoinipi, hinata zikorja, Macedoniamanta uqrunata payta ñanpaqninpis sayarikuspa mañarkukurqa hamuyari Macedoniaman yanapariwayku nispa chay Moscoypi hinata Pablo rikusqanrayku wakichikurqanku chay Macedoniaman rinankupaq Pablo chay rikusqanmanta yacharqanku Dios waqasqanta paykunaman evangelio willanankupaq. Entonces kaypiqa Pablo nin uqta Moscoypi visión rikurqa nishan chay tutaqa imatanin uq runa waqasarqa kay Macedoniamanta hamuy visitariwaykuni pero pita karqa chay runari porque kaypiqa nin chayqa nin karqa tata Dios paykunata nisarqa hamuychis predikaychis Macedoniaman pero kunan Pabloqa chayta rikuspa mana karqa Pabloqa mana tranquilo qhapakapunchu sino que nin Pabloqa riqch'arin chay ratos riqch'arisqanmanta pacha payqa antini hasta alistakapunkuña ya haku Tata Dios waqasamanchis kay llaqtaman Macedoniaman nuqanchikqa rinanchis willananchispaq evangeliota nispa y hinamanta nin payqa hata rikuspaqa nin ripun nin kay chay llatu ripunku nin kay Troas llaqtaman chayanku Sanatrusia llaqtaman chayallankutaq chanta Nicapolisista nin rillankutaq hasta Filipos chayanku Filiposqa karqa hasta Cantón Macedoniamantaña pacha y hinamanta paykunaqa nin
mana qhipakurqamuchu. Chay visionta rikuspaqa Pabloqa chay rato uyarin. Mana payqa nirqachu kunan quedakusaq nispa. Mana. Pismantachu manachu mana. Payqa nin chay rato rin acepta. Chay rato ripunin. Mana payqa a veces dudarqachu, noqanchis, pero a veces imaynarin kanchis dudanchis. Pero nisawa risaqchu manachu aqhallakusanis pa vez noqanchis ninchis, pero yaypiqa apóstol Pabloqa huk ejemplo noqanchispaq imayta nisawanchis chay rato ripuq. Pero sapitanchu ripun. Pabloqa rin Silaswan chanta Timoteowan payqa kinsan timpu rinku willamunku evangeliota chay rato nin haqayman chay llaqtaman chasaspa nin paykunaqa predicanku runata imaynata nin chay rato aceptanku evangeliota, mana paykunaqa hinallachu quedakunku, sino aceptanku masqa yaraqaymanta hina suyasarqanku apóstolespa. Entonces noqanchis hermanos kay kachun hatun ejemplo noqanchispa imaytachu kay Pablo hina ruwananchis tiyan sapawuq, porque Tata Dios a veces mosqoypi, a veces sut'inpi willawanchis richayman parlamuy, entonces noqanchis mana qhillakuspa rato rinanchis tiyan hermanos, rato Diospata kamachiyninta ruwananchis tiyan nitaq qhipakuspa nitaq qhillakuspa mas. Tata Dios bendicichun palabranta. Amén, hermanos. Pachi, hermano Juan, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta napaykumikichis tukuy pichus uyarimushanku qhawarimushanku haqayllallawa llaqtamanta allin kachun qankunapaq. Subtitlo nishan Filipospi tawa tapukuytaq nishan imatataq experimentarqanku Pablowan chanta compañeros ninkuwan haqay Filipos llaqtapi. Kunantaq kutichishunchis kay tawakaq tapukuyta Hechos p'anqapi hatun yupayninta kashan chunka soqtayuq y huch'u yupayninta kashan chunka tawayuq hasta chunka pusayuq. Haqay Filipos llaqtapi tarisqanku warmita maypichus payqa adorasqa nishan Diosman, payqa kutipusqa Diosman. Chantaqa nishan kaypi Diosqa kicharisqa sonqonninta chay warmiqta Pablo parlashaqtin payqa allinmanta k'askakusqa Jesucristo maypichus kasharqa chayman. Chantapis nishan kaypiqa tukuy pichus wasinpi kawsakuq bautizakusqanku, familia entero bautizakusqanku, aceptasqanku, creesqanku Jesucristoman, kutipusqanku Jesucristoman. Chantapis kaypi nishan p'unchay noqayku Diosmanta mañakuq rishaqtiyku kamachiq sipas taripamu warqayku pay supayniyuq kasqanrayku watuyta yachaq chaynaqtataq chay sipasqa patronninkuna ashka qolqeta hap'eq kanku. Chay sipasqa Pablo qhipanta qhipaykutawan ima hamorqa hinataq qaparqasharqa nirqa. Kay runakunaqa patapi kaq Diospaq kamachinkuna kanku. Paykuna willasunkichik imaynatachus qhispichisqa kanaykichikta nispa. Ahinallatapuni umayta sapa p'unchay qaparishaqtin Pabloqa amisqaña kaspa kutiriytawan sipaspi kashaq supay nirqa. Jesucristo sutinpi kamachiyki paymanta lluqsinaykita nispa. Chay ratupachataq chay supayqa sipasmanta lluqsirqa. Tapukuytaq nishan imatataq experimentarqanku Pablowan chay compañeros ninkuwan
haqay Filipos llaqtapi kaypi nishan sipas Pablo qhipanta rirqa qaparispa kay runasqa Diospaq kamachinkuna kashanku kay runasqa willashashunkichik imaynatachus qhispichisqa kanaykichikta nispa hinata qhipamanta qaparirqa sapa p'unchay kay sipasqa hinata nirqa Pablo parlasharqa sipasqa qaparirqa pantachirqa maypichus Pablo parlasharqa chantaqa mana runasqa hap'irqarqankuchu sumaqta maypichus Pablo yachachisharqa chayta mana kusachu karqa evangeliopaq runasqa nirqanku kay Pablo compañerosninwan paykunapipis kashan kay espiritu maypichus kashan kay sipaspi kikinyataq nispa nisharqanku mana kusachu kasharqa supayqa kusisqa kasharqa tukuy runas nisharqanku kikin espiritu kay sipasmanta kay Pablopi kashan chayrayku mana kusachu karqa evangeliopaq chayrayku Pablo amisqaña kasharqa kutiriytawan nirqa Jesucristo sutinpi niyki kanta supay lluqsi kay sipasmanta chay ratu supayqa lluqsisqa chaymanta pacha nishan mana astawan kay sipasqa qaparirqachu hinallamantataq noqanchis sichus mana kusatachu parlashanchis mana kusatachu ruwashanchis qaparikuna tiyan Jesucristoman pay kashan atiniyuq salvawasunanpaq qhispichisqa kanaykipaq chayrayku noqanchis atinikuna tiyan maypichus kashan Jesucristo haqay patapi ama qhipakuychu kutipuna tiyan payman amen kunantaq risunchis kay hisqa kaq tapukuyman pitaq karqa influenciasqa kay patronninkuna sipas kacharisqa karqa supaypaq makinmanta kay tapukuyta qosunchis hermano Narciso pay kashan haqay Caranavi llaqtapi chaymanta parlarimunqa Nasqa hermanosni tata Diospa hatun munakuyninwan napaykamuykichik kunantaq kutichisunchik kay phishqa kaq tapukuyta kay ichus p'anqapi hatun yupayninqa kashan chunka suqtayuq huch'uy yupaynintaq kashan kay chunka hisq'unniyuqmanta kay iskay chunka iskayniyuq kama chaypiqa kasharqanku qhapaq runas Qolqeta ashkata paykuna ganaq kanku sapa p'unchay chay adivinación yatiris runas niqta llank'aspa y Pablotaq rikunchikña kay ñawpaq kaq tapukuypi Pabloqa kamachin supayta inin kay sipasamanta luqsi y paykunaqa q'ala destruyisqa karqanku manaña imatapis ruwayta atirqankuchu chayrayku paykunaqa phiñarikunku y chay runasqa Pablotawan Silastawan qhatatispa apanku haqay plaza mercado niqta chaypi kasharqanku autoridades chaypi kasharqanku juezkuna chayman apanku y chay tukuy llaqta runasta qaparinku ch'aqwanku inin kay runasqa mana yachachiyninchikman hinachu yachachishanku nuqanchispaq costumbrinchik romanospaq hinaqa wahina mana yachayninchikman hinachu chayrayku paykunaqa entreganku chay autoridadesman y chay funcionarios chay llaqtamanta karqanku chaykunaman y paykunataq kamachinku chay runakunata y paykunataq ninku kunan Pablotawan Silasmantawan rupanta urquychik y maqaychiktaq paykunaqa anchata maqaykunku Pablotawan Silastawan imawan rupanta q'alata urquytawan paykunaqa llant'aswan tukuy imaswan maqaykunku kay
notampitaq willawanchik chay runasqa chay ashka runas karqanku chaykunaqa costumbrakusqanku qullqita gananaman, qullqita sapa p'unchay montonanaman. Pero paykunaqa llank'arqanku qullqita ganarqanku chay adivinación yatiris nikunkunan p'unchay chaykunamanta. Nuqanchikqa mana chaykunaman rinanchikchu tiyan. Kaypi niwanchik chaykunaqa Satanaspaq llank'aynin, supaypaq llank'aynin chaykunaqa. Chayrayku chay autoridadesman apanku y chay supayqa autoridades niqta llank'an y chaymanta pachataq paykunata anchata hasut'ispa, anchata maqaykuspa y apaykunkutaq karsil ukhuman. Puso kasharqa ninchay ukhu, karcelmanta aswan ukhu chayman chuqaykunku Pablotawan y Silastawan. Chaypi chirita tukuy ima mana allin kaqta pasasharqanku. Pero chaypi nuqanchik nisunman imaynatataq Pablowan Silaswan chay cárcel ukhupi kasharqanku kay qhipankaqta pukuypi rikusunchik. Pero munasqa hermanoy, munasqa runamasi nuqanchik yachananchik tiyan Satanasqa kay supayqa siempre trabajanpuni tukuy imaymanamanta nuqanchik Tata Diospaq willayninta mana ñawpaqman apananchikpaq. Nuqanchik espiritualmente mana wiñananchikpaq supayqa llank'ashan runa niqta, vecinos niqta, tukuy niqta. Pero nuqanchik mana kasunanchikchu tiyan, ajinata imaynatacha Pablo y Silas karcelpi kasharqanku, ajinata tukuy llakiy p'unchaykuna, tukuy nanay p'unchaykunapi kananchik tiyan, kay qhipankaqta pukuypi rikusunchik. Amén. Pachi hermano Narciso, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta napaykamuykichis tukuy pichus uyarimushanku haqay Caranavi llaqtamanta, Lapas llaqtamanta allin kachun qankunapaq. Kunantaq risunchis kay subtítulo nishan atipaykuna carcelpi soqta tapukuytaq nishan ima experienciastataq hapiqarqanku Pablo Silaswan haqay carcel ukhupi mañakushaqtin chanta takishaqtin chantapish nishan ima sumaq ruwaytataq rikurqanku. Kunanqa kutichisunchis kay soqta kaq tapukuyta Hechos panqapi qhawarisunchis nishan paykunata mayta maqasqanku chantaqa carcelman churaykusqanku, carceleroman nirqanku kaykunas sumaqta aseguranayki tiyan mana ayqikunankupaq carcelerotaq churaykusqa ukhuman chantapis nishan chakisninman cadenaswan wataykusqa. Ña chawpitutapi Pabloqa Silaswan mañakusqanku Jesucristomanta chantapis takisqanku alabasqanku Diosta tukuy prisionerosqa chaypi uyarisharqanku chantaqa hinallamanta nishan hallp'aqa kuyurisqa, sinchi kuyurisqa, carcelqa kuyurisqa, punkusqa, kicharikusqa tukuy prisionerosmanta maypichus cadenawan kasharqanku makisnin k'ala urmarasqa cadenasqa, chakisninmanta urmarasqa cadenas chantaqa carceleroqa nirqa punkusqa kicharisqa prisionerosqa ripunku ayqikunku hatun kamachiyqa wanchiwanqa hastawanpis noqa wanchikusaq. Chaypi Pabloqa qaparirqa ama nimatapis ruwakuychu kaypi kashayku, tukuy kashayku kaypiqa ama nimatapis ruwakuychu. Chantaqa carceleroqa nirqa imaraykutaq kaypi kashankichik, imatataq runay kashan noqa qhispichisqa kanaypaq nirqa. Paykuna kutichirqanku qan creykunayki tiyan Señor Jesucristoman, kutipunayki tiyan payman chanta qan qhispichisqa kanki.
tukuy wasiki kutipunan tiyan Jesucristoman hinallamantataq tukuy kankunas qhispichisqa kankichik nirqa. Guardianes maypichus presos qhawasharqanku kay iskay kaq runasta Pablotawan Silaswan maypichus paykunas kasharqanku ñak'ariwan kawsakusharqanku chiriwan mana mikhusqa pero paykunaqa kusisqa kasharqanku takirisharqanku prisionerosqa mana entendesharqankuchu imaraykutaq kaykunas takirishanku kusisqa kashanku nirqanku. Kaypi nishan tukuy haqay hanaq pachamanta qhawamusharqanku maypichus kay iskay kaq runas ñak'ariwan kawsasharqanku Cristo munakuypi. Haqay hanaq pachamanta angelesta kachamusqanku hamurqanku watukuq kay iskay kaq runasta. Chamuqtinkutaq kay angelesqa kay karcelman hallp'a kuyurisqa. Sinchita kuyurisqa hallp'aqa. Maypichus kay punkusqa kasharqa yasa kicharikusqa nishan kaypiqa. Cadenawan watasqa kasharqanku makisninpi chakisninpi urmapusqa cadenasqa. Hinamanta kay carceleroqa k'umuykusqa nirqa. Imaynata noqa qhispichisqa kayman noqata rikuchiwaychis maytaq kashan sumaq ñan Jesucristoman chayanaypaq paykunataq nirqanku qan creenayki tiyan Señor Jesucristoman kutipunayki tiyan chayman pichus wasiykipi kawsakunku tiyakunku tukuy qankunas creenaykichis tiyan Jesucristoman kutipunaykichis tiyan chantaqa bautizakusqanku nishan kaypiqa. Tukuy presos maypichus uyarisharqanku nishan kasharqanku kusisqa maypichus kaykunas parlasharqanku Jesucristo kamachiqninta maypichus kay prisionerosqa kasharqanku uyarinapaq Jesucristo kamachiqninta paykunaqa nisharqanku maypichus kay kashan milagro nirqanku Dios kacharichin cadenasmanta kay iskay runasta pay librakun kay iskay runas qhatikunku payta hinallamantataq noqanchis sichus kawsakusanchis ñak'ariwan maypichus kawsakusanchis chaymanta qaparikuna tiyan Diosman mañakuna tiyan Diosman atinikuna tiyan Diosman pay kashan atiniyuq pay urqusunqa maypichus kashanki chaymanta creenayki tiyan sumaqmanta kutipunayki tiyan maypichus kashan Jesucristo. Amén. Kunantaq risunchis kay qanchisqaq tapukuyman ima ordentaq haywasqa karqa chay hatun kamachiqkuna karcelmanta chantapis nishan Pabloqa munasharqachu hinalla lluqsiyta aykikuspa Filipos llaqtamanta kay tapukuyta uqtawan kusunchis hermano Narciso. Parlaremoy. Kunanqa rikusunchik kaypi chay sumaq tata Dios chay milagrosta ruwasqan niqta. Kay qanchisqaq tapukuyta kutichisunchik kay Hechos p'anqallapita hatun chiklayninqa kashan kay chunka suqtayuqpi. Huch'uy chiklayninkunataq kashallantaq kay 15 chunka phisqayuqmanta hasta 15 chunka hisq'unniyuqkama. Chaypi niwanchik tata Dios kaq palabranqa q'ayantin paqarimuqtin chay funcionarios chay autoridadesqa kachasqanku haqay policíasta chay carceleroskama y paykunataq nisqanku kachariychik chay runasta chay tutapi angelqa pasasqaña chay niqta carcelespaq punkunqa kicharikusqaña y paykuna libres kasharqanku recién chay autoridadesqa kachan paykunata kacharinanpaq pero chaypi nin carcelerota Pabloqa nin pikunataq chay funcionarios kanku kay llaqtamanta paykunaqa hasutiwayku paykunaqa maqawayku
tukuy imaymanata ruwawayku kay llaqta públicamente paykuna ruwawayku kunan noqa mana qasillamanta ripuymanchu nin payqa, sino imananantaq kasqa imaynamantataq ripuyta munarqa nin ajinata públicamente paykuna maqawayku tukuy imata ruwawayku y kachariwasuchun públicamente paypi kunachus karcelman apawayku chaykuna hamuchun. Ajinata Pabloqa nin tukuy autoridadwan porque payqa tata Diospi confiasqa kasharqa. Y ajinamanta chay policíastaq kutiytawan hamunku willaranku chay funcionarios autoridadesman paykunataq rinku kunan chay cárcel kama y Pablowan taripakuq. Entonces pay chayaytawan Pablotawan Silastawan nin paykunaqa ninku noqayku kayku kay Roma llaqtamanta, kay Romanos llaqtas noqayku kayku imaraykutaq chay hinata ruwawaykuri, porque chay timpupiqa Romanos runas waq Romanosta ajinamanta sufrichinaqa castigana chaykunaqa mana costumbrinkuchu karqa. Chayrayku paykunaqa mancharisqa rinku chay funcionarios chay llaqtaman chayaytawan mancharikunku y chayaytawan paykuna recién kacharinku cárcelmanta. Kay tapukuypiqa niwarqanku imaynatataq Pablo ripuymunarqa chay llaqtamanta, mana pakayllamantachu payqa cárcelmanta lluqsiyta munarqa sutimanta porque tata Dios milagrusta ruwasqa kawsayninkunapi. Munasqa hermanos supayqa llank'anman tukuy runasmanta, pero noqanchik ninanchik tiyan tata Dios noqanchikwan kashan imapis pasachun y noqaqa tata Diosman confiasaq. Ajinata ninanchik tiyan. Satanasqa tukuy imaymanamanta desanimay atiwasunman, pero noqanchik ninanchik tiyan tata Diosman takinanchik tiyan, tata Diosman orakunanchik tiyan, chay milagros kawsayninchikpi ruwakunankupaq. Amén. Pachi hermano Narciso allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta hinamanta tukunchis qawariyta kay yachaqakuna anqapi qampaq kachun bendición kay Timoteo maqt'ahina noqanchis purikunanchis tiyan atinikuna tiyan creykuna tiyan payman kutikuna tiyan ama saqirachikuychu hastawanpis kunamanta kuna tiyan risunchis orako. Amén. Munasqa tatay maypichus qan kashanki haqay hanaq pachapi chayman noqanchis hamuyku k'umikukusqa mañakuq bendicionta tukuy wawasniykipaq chantapis kay pachawayku tatay parlanaykupaq haqay Timoteo maqt'ahina allin purinaykupaq allin ruwanaykupaq maypichus runakuna qhawawasun chantaqa paykunapis hinallatataq ruwanankupaq. Yanapay tatay pichus mañakushanku qhaparikushanku qanman tukuy wawasniykita yanapay qanlla riqsinki imachus kashan sunqunninkupi munasqaykiman hina yanapay tatay tukuy wawasniykita. Chantapis angelesniykita kachamuy kark'akunasumpaq tukuy maypichus wawasniyki kashan. Pachiniyki tatay tukuy imatachus qan ruwanki tukuy wawasniykipi. Kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén.